Miss Rubli Bhanjabi. Up next, Miss Santi Rohampi. Alam hello, Miss Rubli Bhanjabi. Boleh Sabrina. Now Miss Santi Rohampi. Contestants number 4, Miss Santi Rohampi. Next, contestant number 5, Miss Wilson Rohampi. Miss Umbilita Pipi. Alam niyo ba teman-teman? Miss Wilson Therapy. Contestant number 5, Miss Wilson Therapy. Up next, Miss Umbilita Pipi. Alam niyo ba contestant number 6, Miss Umbilita Pipi. Next, contestant number 7, Miss Rasinta Indiganati. Contestant number 7 will be followed by Miss Darika Baby. Contestant number 8, Miss Darika Baby. Up next, Miss Darika Baby. Contestant number 8, Miss Darika Baby. Alam niyo ba Miss Darika Baby?
Hampo Hampi, Sakti, Terpi, and Rublin Baby. Alam naman na kung dahil lang ibang tipong sito nila. Contestant number 11, Miss William from Harbin. Walang iano, contestant number 11, Miss William from Harbin. Contestant number 12, Miss Charlene from Harbin. Walang iano. Contestant number 11, Miss Milmona Hobi, and contestant number 12, Miss Charlene from Harbin. Untuk Hampo Ramat, contestant number 14, Miss Whitney Kidamobi, and contestant number Amerika, Daladogur, Rublin Hamchopi, Sakti from Hampi, Lirsem Derampi, Urmilin from Pipi, Rosinja Itikan Harpi, Clarika Baby, Asalin Hampepi, Isra Derampi, William from Harpi, Serlin from Pipi, Whitney Itikan Harpi, Serota Dempi, Vidi Tibi, and Miss Kazir Dinghiti. Bangso biske lagi yang sudah dilong, tiba-tiba bilang pakai sih, ini kayak kecil, dijun sih nama tadi, masih bisa dia bisa asal hebat, satu kali tadi, asal hebat. Coba be, nanti ada artinya gitu macam nanti handun, Rina asal di benar nasa di gitu, tapi gue bos sampai serupa begal, lalu calon sampai nanti mau curol deh, serupa begal. Nanti bukan kehapon, nanti pada dulu loh. Si apor tahanan mengenal gondong, apor tak dulu loh. Korban isi tenggorak si, kencing si, ini cengkot kok. Kalau partisipan tuh masa main ini, tuh mana hal itu, kelong lihat bang kelong tuh mah dulu lagi, kehai gitu loh. Masih ini coba nih, morning sampai nanglang, 21 kan sampai nanglang apor. Kelong lihat tuh sampai ini coba nih. Masih jangan konten kencing si. Sab pedal deh, foto jadi kemana long sini bang tuh. Sab pedal foto ini sponsor by Diganta Dewan, Principal Kalbiang Long Morning Star Academy. Alang lekuan teh hong long kebang tipong sudah nih bilo. Contestant number 15, Miss Pretty TV.
pela penadu po. Pilingan Karbi so sunim sorong aja. Mungkin kita pra droplet tanggo. Lasong pen. Nang likumunto ni kan benar ketik dulu na bangsi lo si wajib citame. Risunim sorong aja kibipen Karbi ajutang jubat kacingkur angtek. Kupilo nang lihat lo. Ini tuh Karbi, pindeng support, awan kami ang kusiano kapitid dia pan kami ron. Ini tuh kita mera bangso, Miss KYF kacipate, sitami Karbi pindeng support pensinya itu, aman ang peng matid dia pan sinya itu mera bangso. Along kacipate itu, lapian apa sami Karbi risonim so tung sami aso se aning bor along bohong pen labangso. Rison yung sorong ajelong, ningi si pen, intini si pen kachitong long la pen, Karbi, ajutang jubat, anso se kapang tangkon, la son si jeli tek long. Oh, pero pala. Santi, Rahati, Bis, Rilsen, Ramri, Urmi, Batibi, Basilda, Itikan Harbi, Radika, Besi, Asalin, Hampepi, Esther, Therapy, Miss Milimon, Rokorbi, Miss Serlin, Rokibi, Miss Binne, Itikan Harbi, Miss Charlotte, Atibi, Miss Bini, Itikan Harbi, and Miss Kadir, Ingribi.
dan membuka harapan tapi terapi alam demokrasi waktu mana bagi mana. Walaupun potensi di dalam sini. Jangan lupa buat saya boleh. Buat tangan boleh. Ya sudah buat bingung. Ya kita buat diskusi itu mah. Belum foto sih. Ada yang punya soal kan. Ada yang sampai dah ngomong orang lagi masih sendiri. Dan punya soal itu doang sampai. Berapa pun itu sampai.